Sister, ondina omayipulo kutya uuyuni owuuka peni notawu hulile peni nashike twa tegelela monakuyiwa. Ombimbeli oyo omuwiliki wetu muuyuni tulimo notetu ulukile hoka tuuka naashoka tashi keya. Ashike natango kandi uviteko kombinga yedhidhiliko lyoshilikama noshowo ekwatopo lyAayuki ombaadhilila. Nanga hati okuva kutya ekishako kyochilikama nekwato lyAayuki ombaadhilila. Omako gamwe gatya kutya oka microchip gamwe ati edhidhiliko tali kaya mipala yetu. Ashike ondicho omuprofeti gumwe nga kongele kaimwe echibeba pamwe yatuye kwetu kempole. Ashike naaprofeti ihaya uvitha chinatya nomahunganeko gopethimbo lyashugunina yo oyiitula moongeshefa yokunanena aantu kongeleka yawo okuyapukitha nokuyayuga iimaliwa nomaliko gawo. Oonkundana dhawo haya gandja moshigwana odho dhinatya nomaliko nuunganga kayinatya nehupitho lyaantu. Ihaya lombwele aantu kutya Yesus okuli pokugaluka, aantu naya ethepo uulunde yeli muwo oshoka otaya kakana ngele itaye chiningi. Ashike ohaye ya thetheleke ya kothe muulunde wawo. Aaprofeti mbaka oyatya uukwatya wafa weenganga, oyo omambungu geli moshipa shonzi shuukriste. Otandi kumagidha ino ningila noyina wuye kuyo. Otoka pukithwa nokungwangwanekwa shivulithe shiwangwangwana paife. Anacho onutondo asita Kalunga nanu. Ombimbeli mu Mateo sonopolo ntiyali okatono kati 15 sigo kati 20 okwatiwa natukotokeleni aahunganeki mboka tayeya moshipa shonzi yomeni omambungu. Mbaka oyo aalongi yohapu aaniifundja, aatumwa ya Satana, iikumithalonga otaye ilongo koshi yoonkondo dha Satana. Dhimbulukwa ombimbeli momakolinto 2:11 okatono kati 14 kutya Satana otavulu okwiilundulula molupe lwomuyengeli wa Kalunga. Mu Mateo sonopolo 24 okatono kati 24 okwatiwa ando okwali tachitsuwa otaka pukitha naahogololwa ya Kalunga. Ashike otuna ombimbeli nelongo lyohapu ya Kalunga okutulukila ehalo lya Kalunga nokutuhololela omapukitho ga Satana. Paife shituna omahunganeko gomembolo eholoka tuguvite natuninge nini? Uupyakadhi katuna inekelo mutate Kalunga. Yesus okwati he oteke tutumina omukwathi ombepo ondjapuki teke tulonga iinima aishe noteke eta iinima aishe tuyidhimbulukwe. Yohane 14 okatono kati 26. Otshili oshipu okumona eyamukulo komapulo getu, okugalikana twiitulamo nokulesha omanyolo neitulomo tuna eitaalo kutya ombepo ondjapuki otege tuyelithile. Ngele nokuli osha simana Kalunga otetu tumine omuntu ngoka uuviteko shwepo shivulithe tse okutulukila, ashike napopye iikwatelela kohapu ya Kalunga ngaashi weyiilonga. Sister, ondalata mpanga ndi? Ewa. Ndinda popike chafo chimwe oshipu okutula miilonga ngaashi chaitumbula. Nganda okuva komahunganeko ombimbelo ya tehupitho lili olyo paumwene. Shashike takambadhala okushololela ndipulakene kuye. Aye. Paife ngele tandipulakene komprofeti ngu halongi kumithalonga yaza kutate Kalunga nandika mona omamukulo gomapulo gandje penine. Omprofeti nguno nduva halongi kumitho inji ngele okwaadha pona hape honto dhoka kuka Kalunga hauvithe evangeli kaantu otakanga keuviteko ehunganeko lyoshihako lyochilikama nekwatopo lyAayuki ombaadhilila. Kalunga otemuholeleli keshoka tashi keya muuyuni shinasha noshihako ngaashi haulikilwa nale shishili meenkalamwenyo dhaantu. Nandiko okwiikelela paife okwatiwa mpapo nehalo lya tate Kalunga otaningipo ondjila. Inandaala okukala momapukitho ngaye andiko mpya wa Kalunga gapukululendje. Owayala pona omuprofeti Yonasa ondeya ndanotelwa ona wankadhana uhunjuka Kalunga nakutise notalwe tangi tate omuprofeti Yonasa shichenditha nje ondeya kumbwe ufatululenje kutya oshihako shochilikama shoka aantu itaya kalanda nenge itaya kalanditha ocho lelo tachi popi kombinga yache. Epulo yanachi indila nje muule wacho ndala kuchuvako nocho ekwatopo lyAayuki ombaadhilila olyonena shike ochachi kaningwa polera ando tate omuprofeti wiilenje paushupi opo nduuve koshika waninga naashi weyamaka iinima mbiki ipo inaikungwangwaneka. Wamona kutya uuyuni paife wakwatwako kotekinoloji ndjoka iyo njira yokuyamo kwesiminiko lyoshihako shochilikama. Monena ngele watala iinima oyindji oyatie mpako untadhi notelepele 6. Otelepele 6 ohoya holama. Satana omukotokeli waantu mukukala tolanditha iinima yatya namba yochilikama ochafaathana nokuhumisa komesho nenge okukala metso kumwe nochilikama. Otakukasiminikilwa aantu yatula microchipa
yakaleta yaskena ngashi inima mbi atie barcode taiskena mu paife ngekuna oka microchip nini tokalandango itokalandisa kuwete kutya nu ID nembapilaga kushinga paifo otatie barcode ashike manga shikina chitamika anu yakalunga otayakakanako kevi kogumwe nogumwe wachisanwa orepcha anongora lokukala oli mangundu yamba takokwatapo ikalekako kule ninima ino barcode inima ishe inonomora chilikama kala hoga njinga njawe kukalunga nawa kongo kukala muyuki wakalunga ewa tangi mprofeti paifo ndaelelwa ndao bako nalela waninga nawa kato nawe kunguyelele paifo ndaelelwa ne ondino kwikalekako kule ninima atachishako chochilikama ila olande huka oholandisa ngane shankongo ewa onupalwa panje uli utatu tegelela uchishono chili kombanda yupalwa uwete koche kuza kuchwete ombako ndajili kombanda yupalwa joko bako ndo kuzijili kwa kapalwa owalo kutya ngini tachi chino seya kutya kobako da hono kunono moro 3.6 ya holama tala kunjila mbuka ohamano yimwe yatamekiswa dhwe hamano mbali odatulwa meno mola hamano tapupiti usinda koshio barcode ombili ngaitandila ndawe otuno kukala twakotokeni inandala okulandaye tandika honga ndilande chimwe chili hacho anditulo mwenyo gwanje mudhigu ndechitalelela ngao okwinyanyudha kopaifoko pokathimbo ashiko okwilongekidhila nakuyo okunongushu chai ochikwachikeshi omwatusilo henda ochiwana cho chapukiswa kontondi ohenda chili talake posta kekuma ndatu kwa wedha ndatu kumu ohamano inima mbiko yako kule nai kehike mhaa totala onomola ochilikamo ili meholamo taye tupukitha nokutukengelela mba taye chiuvuko oike mba enontseyo chalongo dapopile nomprofeti ando kanduvite kuinima mbika nangaye anho taye ndepwike nokulanda inima yatya o 666 ndikolye ehulilo chili ondino kukala ndakotoka inima tayiningwa uyuni wathika peshulilo ombimbeli oyati kotokeni shasho nhindavi satana okulita kongongo keno kupukitha Petrus agotango onoprolitano katsono katihetatu itamono nje kalunga chikelela omangi nandilanda nandocha ondino kutala meni nokombanda nomesha adhishe ngelo chinima sho kinachiyela itandichilanda inandala okukanitha ochilongo chegulu ndadhimba okulanda othewa wani ndaluko nduvo ntuyamo olengwe elimo muno ndala okulanda othewa ongaye ndilimo wala othewa yoludhi luni ocho tachiti wakala toningi shino tolongitha omaludhi okukwengelela anhu nokuyalanditha inima yacho chihako chochilikama kalunga okwokeeta puuyelele naana owala okutya ngini kushoka meme owala kutya kuchikutya ngoka takaleni inima yacho nomola ochilikama ebarcode dhacho 3.6 yili meholamo ono katambulo chishako chochilikama ngaitokengelele nje omulipo amulongithwa ku satana okukengelela anhu nokuya ilanditha inima yatya enomola yochilikama paifomesho ganje ogapatuluka itandigwile mepukiso anhu mpaka awinayi oyanyola nomola yochilikama 3.6 meholamo opo pukale kapuna ngu uviteko tangi omwasho wapenje wino okukala tandeta puuyelele nonando yechiholeke otandichimonomo o 3.6 ochishako chochilikama onde kutinda onde kushunithako kandine siku ndikale ndidikuna ongayo kanona katate kalunga nando nechipule chike waholama chafa peni otandikueta puuyelele shantu taka kathiminikilwa umicrochip yakale haasikilwa ngaye mhoko ndechuuvako nale kolono okwala ochiholelwa chawo tayalo nkene nokutilitha aanhu yatambulo nomola yochilikama nokuyaninga yalande nenge yalandithe madamu ulinga nawa ino madamu anje ongwe kulina otipula tati kutya otokengelele nje shashi wapukitha aanhu oyendji owala kutya nanga watopukitha nje wandopa ne nga onsindano kupitila mu Yesu Kristu sangwe holenje aro mono pelonhita tokasino katimilongo 37 olietavula okutopola nje kokohole ya Yesu omahepeko onjala enota nengeso nengo matilitha aro mono pelonhita tokasino katimilongo 35 eyamukulo olyo kapena shita chivula okutopola nje kokuya nando kachono kuna mhato piti iteli kukengeleli woye madamu ngekuvite nayo indako chipangelo mukaka mushimo chipangelo cha apwidhimu ongwe wapumbwa dokotora gwapwidhi
ochiwepo uganje mwenye ku Yesu Kristo ndiye tekere shimini maisha mbino no mara chiri kama muka shuri thapa kulandisi ni mara tetere pro 6 nge hacho otomono njashia tate Kalunga onde kulondodha ombinzi onde ikosha kenyera dhanje ngai madam gina ndipuka ongo apumbwa Yesus shashingera ndoko na Yesu mungwe ndetoresho mbimberioe andi tofaturira ntu ifunjo hapu ya Kalunga no chongo una Kristu sa mungwe ombepo ya Kalunga taikushingira opo upukuluro njira we no kukurukira utseo chiri ano chiri njoka ino kukumangulura shashi tovuro kulongitho chiri njoki ino itsea ikumangulure shoki itachichua Kalunga keshe Kalunga ukengwangwano oye Kalunga kelandurathano ngoto tsikire ulingino otohulire mepukitho lya alushe olengu inachua kutya Satana na atavuro kuvitha keshe gumo kuchichi kutya na atavuro kulongitha everi sezo mombibero kupukitha anu onde kweta puyelele itandi kulandae madam ngwara kukali no mone viviriko lo chiri kama no walo kuhupiswa thiga pa ishe nde tolandura Yesus Mateo sono proni longo na hamano kacheno kati milongo bali nani ano ngashi ngwe kuithana eli onyuki ano wo nangwe karao myuki monkalodho ya adhishe pitago tango ono pro otango okacheno kati milongo no kati tano so kati milongo no kati hamano kongo chirongo cheguru na ishe toyiwedherwa komagano Mateo sono proni hamano kacheno kati milongo 33 peshara lo kukongo no mara chiri kama mukeshejo katachilandiswa Kalungite twetha tukale katunotseo nepopiro Yohane sono proni longo na kacheno kati milongo no kati tano so kati milongo no kati hetatu Kalungo kuno kutuholera inima ishe mbyoka holama Daniel no proni yalo kacheno kati milongo bali na mbali ochihako shochilika minachi holama kutsenya Kriste ochilio ya hole kwike mboka elimekano oshoka Kalunga kuyuni mbuka okwapo sipaleka omesho gao akolindo atiyali onoporonhine okacheno kati tatu sigo kati hamano ochishako chochili kama katisho kama microchip ningo barcode opo uveko na achishako chochili kama tango uvako chishako cha Kalunga shasho chishako cha Satana ochino kukala tachiholero chishako cha Kalunga shashi Satana ihetapo chima kuye mwene ohaholelike nenge tanya teke shoka Kalunga chetapo yenoho Satana okulyalo kukala afa Kalunga anotsea tango chishako cha Kalunga okuzira mu mishangwadhe ochili nando anhu yechidhimbike kachine siku chirunduruke ochipango chitine ocho chishako cha Kalunga enviviriko pokati kontu na Kalunga Exodosa onopero 31 kachino kati 3 Izikiela onopero 20 okachino kati 2 na Izikiela onopero 20 okachino kati 20 ngotwilongo na amule Kalunga alusho halombwela Israeli kutya ohapuye na ikale viviriko kochikaha chao nochowo edhimbuluso mompolo dhao yerekanithe hapudha za mu Exodus onopolo 13 okachino kati 9 Exodus onopolo 13 okachino kati 5 Deuteronomia onopolo 5 okachino kati 3 Deuteronomia onopolo 11 okachino kati 3 nochowo Izikiela onopolo 9 okachino kati 4 adhisha adhiturukile kutya eviviriko lyoko chikaha choye olilonga mbyoka tolongo omange eviviriko mompolo goye ocho madhiladhilo goye shasho madhiladhilo goye ogo holongitha okudhimbulukwa cho chipango chitino tolombulwa kutya dhimbulukwa esiku lyesapati ano niitya imwe nalikale eviviriko mompolo goye takutsikilwa takutua mesiku ndika inolongacha inolandacha amuhe naanegumbo lyoye niinima yoye aanilonga yoye niitya imwe nashikale eviviriko kochikaha choye ipango nlongo ya Kalunga oyo hapu ya Kalunga njoka tunwa okudhimbulukwa ano eviviriko mempolo dhetu ohapu dhoka tuna okutula miilonga ano eviviriko kochikaha shetu shokolulyo itachichwa tukale tuna eviviriko mompolo ndele katuli nako chikaha nenge tuna eviviriko kochikaha ndele katuna mompolo shashe italo italivulu okukala kali niilonga eitalo eviviriko momadhiladhilo getu nocho iilonga eviviriko kochikaha shetu shokolulyo paife nduno tothamone kutya ochike mutu Satana eno kukala talongitha aholele eviviriko lya Kalunga lyomoshipala nolyokoshikaha shokolulyo dhimbulukwa kehe shoka Satana taningi otaholele tate Kalunga shika ndichi kuthigile uke chilonge setu chipopyengulapo imwe ngotokala unethimbo paife ndalo kutsikila okuyakule customer dhalandulako hapudhi wapopya maka odhuudhu uchili nuuyelele netsokomwe nomichangwa peshala kukongo mafatululo kaantu ngasho kamwameme kadhona Sonia kati ochishwepo ndigalikane dilesho mbimbeli yanje nokwithana ombepo njapuki yuvithilenjeko omishangwa Mateo Ngunjuka anangwa onsita
Ngalongi gosikola esapati. Ohatuningi omailongo gombimbeli nomagalikano metitatu keshe, etitano nomesiku lyesapati konima yelongelo Kalunga. Ohatuningi pamwe nooyakwetu yokongeleka. Oukala hoya tugongaleni pamwe wo. Ewa, tangi. Ashike paife tandikendulula mo mushikalombwelanje nokwiilonga opo nditothemo nawa chishako chochilikama. Tse tutsikile okupopya ngula po yimwe shuwa manguluka. Watambula namba yanje udhengelenje. Esiku nali kuendele nawa. Tangi unene sho watalele positola yetu. Nocho shiwetitha tupopya onkundana ndjika tayi talalithya omutima. Ewa, tangi uhalapo nawa. Ochilingi tatu kotoka ndatu ningo mbibile mathikameno geitalo lyetu. Otatu kala tatu shikwalushe tatu ukitha huku ukombepo tayi pepe. Aefeso no polonti no katono katilongo no katini. Onlumentu ndazipuyo kuno tseo no wino yo hapo ya Kalunga. Okwiinyengitha omadhiladhilo ganje. Otandi indikale omishangwa nomagalikano opo nduuveko nawa. Okwatiwa natule omishangwa kutsene mudho omune hupitho lyetu. Omwatalo chigwana choene sho lyolukeno. Omishangwa paife odhayelela nje nawa. Ashiko omuprofeti Yona Sangwiya otapukitha aantu. Ngwiyo yelela omutumwa gwa Satana eli mochipa chonzi okuludhika omadhiladhilo gaantu. Chai! Otuna okukala twakotoka. Shaashi nani kati shaantu aye shalongele tate Kalunga. Sista uhalapo. Ondakumwa nga ndanyanyukwa isho chita. Inolombwela njima eba kauda. Aiye, ondali ndapukithwa kiinima ya profeti. Ondali ndili mepukitho. Nai. Umaikolo chipa neba kauda hadu chishako chochilikama. Ambalike nditala shuwa lombwela nje. Ombili brother ondali ndapukithwa. Oka brother kanje. Sonia, osista elindo taiyembo potaipo pikini makainuyerere. Ochiketa chiningwa kulinda ya kwetu. Ongini sister. Antipandula Kalunga kesilo hendali yananga bali ya kehesiku. Please Lindi ni mambi wathindwa komprofeti kaishi yochili. Paife nanhu mondoro potaye kuithani kompwivi. Onde kulombwela tulesho mbimbeli no magalikano. Aishe Kalunga teitulukilike. Ndo watokola uye komprofeti eke kufunje. Paife wafato yolithitha tate Kalunga. Lotera kama Sonia. Ino steleswa. Onde chimona mokutunda ndapukithwa. Paife ondalesho mishangwa kungayenga emweni. Wow, ondanyanyuka kuchuva shoka. Ondalukonda kanitho ka sister kanje mo mapukitho gomprofeti Yonasa. Mokambo ka Katolika hakiithanwa Catholic Recorder mulotango la Septemba 1923 Antonio oyati kutya osondaha oyo endhidhiliko lyuuthemba wetu. Ongeleka oyivulithe ombimbeli uumbangi mushika oshashi yalundulula esiku lyapulo nduyunya ushaulandela esiku njoka yeli etapo. Nosho okuza momishangwa dha C.F. Thomas, Chancellor of Cardinal Gibbons, omwatangwa kutya ongeleka ya Katolika oya popya kutya elundululo lyesiku lyesapati olyo elininga. Elundululo ndika olyo onkondo nuuthemba wongeleka ya Katolika ngele tachiya komithigululwakalo. No sister nanga ocho ndatseya ngaaka konima sho ndaka konakona nokwiilonga momishangwa nochowo okulesha ondjokonona nomambo ga Ellen G. White. Ngoala okuuvako nainingwa nima epethimbo lyashugunina naashoka shategelelwa kaantu ya Kalunga yaninge manga yeli metegameno lyegaluko lya Yesu Kristu setiyali. Omambo ga meme Ellen G. White pamwe nombimbeli oyo iinima tayi vulu okukukwathela. Ino dhimbwa okugalikana nokwiithana ombepo ndjapuki kuwilike. Mbiko oya kwathela nje mokuuva komishangwa nokukala ndayelelwa. Iinima ya tate Kalunga inayi holekwa kwaamboka ya tate Kalunga. Onkene natuyikongeni nomwenyo agushe nomutima agushe. Tangi brother sho wapatulula omesho ganje ohelu usiku waziko nongula aishe yonena ondakala nokukonga omishangwa. Ondeya okutseya kutya ongeleka ya Katolika oyo yalundulula esapati okuzako lyomaka yininge osondaha. Na oyo yapopya kutya osondaha oyo edhidhiliko lyawo. Okuulika kutya ongeleka oyina oonkondo yivulithe ombimbeli. Ombimbeli oya hunganeka elunduluko ndika mu Daniela onopolwa ontiyali okatono kati 25 sho kwati otaka kambadhala okulundulula ethimbo niipango ya Kalunga nochowo okudhipaga aantu ye. Uukwatya mbuka owagwanithwa kongeleka ya Katolika. Onde kunyanyukilwa shasho wayalela muule okukonga omishangwa. Ano osondaha oyo shishako shoshilikama omanga olyomaka oyo shishako sha Kalunga. Osondaha otayi kaningwa ompango yokevi. Ompango ndjoka tayi katya uuyunya ushe na uyapulo osondaha naamboka taya katindo okuchininga itaya kapitikilwa yalande nokulanditha. Uuyunya ushe uno kutseya oloko pokati keyapulo
siku etiheyali ano olyo maka neyapulo lyesiku lyotango kochiwike ano osondaha, opo nduno otaya ningi omatokolo gawo kutya otaya landulapo linipo. Ongeleka ya Katoliko eyi nayo ongeleka adhishe dhoka hadhi gongala mosondaha ohadhi longo omalongo gehoololo onopolo 17 okatono okatitano sigo okatihamano. Ashike moongeleka dhika omuna aantu ya tate Kalunga yashili mboka taya kazamo sho chuuka keewili lyahugunina otaya kuuva ewili omwa notaya kemulandula. Yohanesa onopolo 10 okatono okatimilongo 27 omwa otati zeni momuye aantu yanje. Ehoololo onopolo 18 okatono okatine naakolinto atiyali onopolo 6 okatono okatimilongo nokatiheyali. Aantu akatameka okukala yena oshishako shika uuna ompango yapitithwa. Ashike mopaife natulondodheni aantu opo yiitedhulule yo yaninge Yesus Kristus omathikameno gawo. Nochowo ekwatopo lya Kriste ombaadhilila kaishi elongo lyaza ku Kalunga. Iyalo omwandi kuhambelele. Eheno ombimbeli tayi koleke ekwatopo lya Kristo ombaadhilila. Ashike ombimbelo ya elitha kutya esho keshe otali kamona omona wontu sho teya tazi miikogo. Ehoololo onopolo 5 okatono okatiheyali. Nena mboka yasile mu Kristus oyo otaya umudhwa tango. Omalutu getu otaga lundululwa muule wepathimo lyesho. Nena mboka yena omwenyo otaya kakwatwa po chita naamboka yeumuka ayesho chita taya yi nduno yakatsakaneke omwa miikogo. Lesha Aatesalonika yotango onopolo 5 okatono okatimilongo 6 sigo okatimilongo 7 nochowo Aakolinto yotango onopolo 15 okatono okatimilongo 51 sigo okatimilongo 52. Shiko chatulukile kutya sho Yesus Kristus atekeya olutiyali eli miikogo otakatsakanekwa iteya po pevi nochowo mboka yasile muye oyo otaya umudhwa kayeshimba yasila mekano. Nena mboka yaadhika yena omwenyo otaya kwatwapo yakatsakaneke Yesus miikogo. Kapuna okukanapo kwaantu ombaadhilila. Ondilonga kutya oshinge sha Yesus Kristus sho tekeya otashika piyaganeka aalunde. Taya kakala taya ithana omamanya gagwile kuyo. Ehoololo onopolo 6 okatono okatimilongo nokatihamano. Esiku lyOmuwa teya otali kakala ombaadhilila onga omufuthi teya uusiku. Kumboka yeli momilema china cha nomishangwa dhe. Aatesalonika yotango onopolo 5 okatono okatiyali nochowo Peter omutiyali onopolo 3 okatono okatimulongo. Ashike mboka yatseya Kristus akayeli momilema esiku lyOmuwa itali yaadha ombaadhilila. Nonando kayechi owili nethimbo Yesus okwagandja omadhidhiliko na oyo otaya kala yiilongekidha yeli metegameno alushe. Shiko otachi monika chafa itachi chuwa, ashike ngele chitala na uuyuni otawu lunduluka wuuka monkalamwenyo yotekinolonji. Otekinolonji ndjino oyo chilongithomwa chinene shoka Satana talongitha. Okwala okukwatako kehe shoka tachi longithwa kaantu opo avule nayo okukwatako aantu. Ino endithwa kokahaluko yemwene wutye kutya okuvaneka kutya otagaluka okuli peni otato yasa nale iye natango inagaluka. Uuyuni owuli ngaashi wakala okuza keshito. Onkalamwenyo otayi tsikile shaa wasi peso lyoenghano talo kutya Yesus okweya pungweye mwene. Mbiko yiifundja yatulwa ku Satana momadhiladhilo gaantu opo yakale inayiilongekidha. Eyo lyomo tali yaadhi inayiilongekidha ngaashi chali pethimbo lyoNoa aantu yali taanu yo tayi enjoyinga. Ocho tachi kakala pethimbo lyahugunina. Ocho tachi kakala pomasiku gahugunina. Owili nethimbo ndyoka inayentegelela oyo teya. Tangisha mwataloka video ketu moshikando tashiya otatuka ilonga kutya aalunde mboka taya adhika yena omwenyo sho Yesus teya oyo otaya kaningwa ngiini. Kalunga nemuyambeke yene mushingile moshili ehupitho lye. Inodhimba okusubscribe, okulikinga nokusharinga video wetu. Ondila yauka oyo taingingana ashikulu